Rino anak ko ni tatang iyo. Pinanawan na kon. Anya? Napanan na? Si Murot ni si babae na. Anya? Naglukumot na di tatangan. Tila aramidin da. Surutan man di amam. Kasaritam. Ay aywan. Pagsubliya mi di balay. Sa dino ay ti balay ti babae na. Ije kabang-ibang nga barangay. Asi nagkano ti skwilaan. Nagtangaan kano ti dwa nga store. Kuyogan nak ti ito dok. Imbagada nga min kanyak no sa dino ti balay jay kabit na. Anda nang ito do kanyak kiday. O sige. Mabitla ang arap tagrubatak na nang. This drama is owned by Jenna L. Moite Drama Channel. Paingad na kayo dito yung Rino. Agawid kayo. Iawid mong tainam. Hindi kayo mangibabain dito. Tatang, anya ka din dahi tangar aramidin nyo. Laklakayan kayo. Ngam kasta pala tiraramidin nyo. Bune. Agawid tan non yaman tinagkurangan wano nagbasulak. Pagkawanan mawamot ang buka basol ko kan ka. Palubusan na kaon piling. Uray talakay kan bakitan. Kaputakas laak takungan ang nagkutong. Nagsapol kan itinalok magkabakat. Agawid tayong tatang. Saan anasaya at aramidin nyo? Saan agaputalakay kan bakit kayon kanina nang agat laklakain nyo latan ti agsina. Ad dakit di ko mga ginayat kayo Tama nula atawanan ti panagdinayaw. Agawid kayo kidain. Tama nga makita na kayo ni Beltrana dito. Basta glilipatan, pilaing. Agyaman akboni. Kunak nurabrabak mula ti imbagam kanyak asinaamon niya asawam. Noan niya ti imbagak, tung pala, Beltrana hanay. Kabukbukunan na kaon. Wani nga rod, ay na, jak mailadawan ti kinaragsak ko buni. Ay umay ka man. Pinagkatnakmatan Beltrana. Ay na, naglagan ka gaya matalaga buni. Sang kaawit ka magaya ba? Ay kasanaw, kat natayag ka nalukmag ka. Kat siya, nakutaong kan basbasitak ng musika. Naimbag man ta kinayatnak nga uray nakaluklok maga. Naitangara o di kinayat kukin ka. Tana umaakaon itinakutong nga asawa. Nagkutong nga agpay so di asawam. Kaslatakong. Wani nga raw. Jakman amaw iti dayjay nga ex-kaw. Binaybayan naman ti baginan. Nalukmagmat iday. Mahilig kagayam iti tsabian niya. Wine. Jakman amaw. Kay kayat kaw tinalukmag ababaay. No kaya rigan jay ex ko tinakutong ababaw. Kaya rigan mo tinalukmag ababaw. Anya? This drama is owned by Jenna L. Moite Drama Channel. Nay, anyat kukuha nyo na nang. Imulmulak man dagito'y dinawat ko asabsabong ijibangir apurok. Ni, sabong manan, nagadut mo layo sabongan. Napunon ti arubayan iti sabsabong, kanuan niya pa dita amulmula. Wan, tapno da pangibaw ingak iti imatang kuan ako. Dagito'y ti agas tila diingit nga impaay di amam kanyak. Ay, sabagay. Husto lang, tararamidin niya unanang. Ken plano ko matagtarakan ni ti baboy, kalding, nuang, baka ken manok. Anya, nagadon? Wana nakaw. Iso na lang tawang kwartak. Bastit mo jay doldolin ko a kwartak. Kaya't ko nga ado ti pakakumikumaak. Kabaalan nyo nga raw, datarak na kita. Wan, nalakalaang. Diyak kaya ti maistambay, taglading itaklaang. May mayat no bisi akakanayon, tapno diyak masango tagladingit. Alangarod na nang. Ikan kayo iti paggatang nyo kara kita. Ay, agpayso anak ko. Uy, basta di yung parigatan ti bagiyo
Aginanakay mo, sana puro trabaho. Wen, jak baybay antibagay, tajak kayat tagsakit, anak ko. This drama is owned by Jenna L. Moite Drama Channel. Agsagana ka, Boni. Tadagasan na kajay ka anakak no madamdama. Ha? Papanan bay? Sumurot ka mapan makikonstruksyon Tane, or-orayak nga agdisnudo ka nga agtrabaho. Ngam di ka matagkirinan. Ha? Di mo namnamaan ti pensyon ko. Narigat numang namnama kalatan kanyak. Agtrabaho ka. Anya? Ado sam, ti mapan makikonstruksyon. Ti agasawa, ag tinulong. Sana ya. Wan matkat di Beltrana. Ala, ingkag digusan. Kalpasan na, mangan kan. Tamadamdamalaang, dagasan na kan, jay kaanaka. Hoy, Bune, agring kan, aldawan. Oy! Ay, nasapan-sapay mat Beltrana. Nasapa nga, lumawagan ni. Bumangon kan, tayong kaglaban. Naurnong manan, timurangtan. Sikan at yaglaba na sumrikak pa iti trabaho no madamdama. Nagloko kan. Amom analok magak, nalakak amabanog. Marigatan ak ngagtrabaho. Napialakan ka at anakutong ka. Naparagsit ka ngaggarkaraw. Ala, aguray kantanay, aldawan. Lepasampay nga umuna ti aglaba. Sakan tumapan nag-construction. Ay na, nasakit ti sikat ko Nabanaw ga nag-construction. Odi, si Kadaytan. Wine, ayan mau. Adak dito'y silid. Ala, agluto kantani, ada kukuak. Anyat kuko maya. Ang papaadua kiti kwarta. Ay na, naadikan iti dayta nga online sugal. Ijaman dayta Beltrana. Ay aguli mo ka man dita. Dinak malasan ni. Ala, ingkakat agluton, tamabisin akon. Para kadatamo lang daytoy no mga baka. Sana nasayaan dayta nga aramida. Wen, agsardeng agtumot lang no mga bakak. Subutak ngamin tinaipaabak ko, tasayang. Beltrana, agawidak man pa ijibalay dagiti anak kaw. Kailiw ko ngamin dagiti apukaw. Tapay nga roda nagdakkel tabag mo. Kwa, nagbalo na kiti pagsukatak Apay, umyan ka ni Jay. Saan? Duawon no talula siguro nga aldaw. Ay sana mabalin. Sana siyak tilukombo ni. Amo ka, maum-umakan kanya. Kayat nakon at alawan. Saan mo ta? No naaramid mo timang panaw iti asawam. Saan kanya? Ha? Di kagar-aramid buni. Kalpasan anaalam ti kay kayat mo kanya. Panawan nakon. Inaklagi na tanay, nasakit ti sikat kaw. Uray adarik-rik na, pilitin nakmut ngamin ngagtrabaho. Ay pambarista ka talaga. Si kaman lati lalaki akasta. Nalaing agpambar. Masadutak ko nam kiti Di ka pumanaw. Padasam ti pumanaw, tadakas ka kanya. Jaklaim pagaraw pakasta ti pudno nga ugalim Beltrana. Pambarang lagayam timpakita makinasingput mo ididamaw. Kunamlan asino ka akasisingputan ididamo dati agayan ayat. Ngamita, kasla kamutan tigray. Kasano nga roda kaya tenak ide no jak agin sisingput alaman. Agsinatan Beltrana. Sana mabalin. One room war dito balay. Agtalinaud ka dito'y. Isarak amin atawakan rin daw, Boni. Kastalat kalakanakan ka, ti panangisinam kanya. Ha? Naglaing kan. This drama is owned by Jenna L. Moite Drama Channel. Nadakalan na giti baboy yung nanang. Mabalinan nga ilakaw. Ado tiyag damdamag iti lako ababoy kanyak. Ay katala, ilakotan no adda gumatang anak ko. Anyat plano yung no malako amin ababoy yaw. Gumatangak manon iti tarak Nayunak ton tigatangag tapno adumanan ti ilakaw. Sige, na kayo ti makaam mo.
Dadakkel pa yan dagiti kalding yaw. Wen, panglako mo laang dagijay tanay masikugman ng dagijay babaya kaldeng. Sige na lang. Kabaalan niyo mo't gayam tagtarakan iti kalding kas kadababoy. Kadapay nga ron imawag itay. Gumulpi ka no gumatang iti native amanok. Ala, ilako yung dagijay. Tamasukatan tumanan. Wena, adomotan dagitagit itlog. Ay, Wayne. Kumusta nga tamot ni tatang iti sidong di simurutan na babae? Diyak ka mo awan damag ko kadakwadan. No kasta linipat yun ni tatang, nanang? Diyak tama malipatan tamam ka nga road. Ngam nabayagan na nakamubunak anak ko. Awana ang tinasakit na bakrang ko. Naklon ko ti panang panaw na kanyak. Hello, Piling. Apay ngay mawag ka bunay. Anyat masapul mau. Tulungan nak ko ma. Umaynak alaan dito'y balay ni Beltrana. Kaya't kaon apanawan. Kaya't ko na sinaan ngam di nakmet palubusan. Tengedin naklaunay mat ni Beltrana, Piling. Ang sakbay na sore iti amin. Agpagpakaasiak, tulungan nak. Anya ko magbibiyang ko kang ka. Sininaanak nga rudan. Binanawan na kon nga asawam. Tas imurot ka ni ti babaem. Sa itawag-awagan nak. Pakawan nak ka din Nagpakawanak matken ka ni di kalman iti text. Apay di mo nabasa di text ko Ayawan ganas ko amang basa. Ay sorry ka din Piling. Sika ti kayat ko ang makadin na bayat ti panaglakay ka. Ikaw ang gusto kong makapiling, Piling. Ay, awan pakibiyangak kang kunak mo. Manipod din sukanak. Pinunas ka magtaniti puso kan panunot ko. Piling, ay ayatin ka. Nasingsingput kagayam nga dayaw ngam ni Beltrana. Sige, bye. Hello, Piling. Hello. Awanay. Kasano nga ta na ito yan? Diyak kayatan ni Beltrana. Kaya't kung tagsublikan ni Piling nga asawak. Anya ti aramidag. Apay alimlim tagdagita matambo ni. Nagsangsangit ka. Sinangitak ti sitwasyon ka. Ti kasasaad ko iti sidong mau Beltrana. Apay, anya ti problema iti panagdanata. Ang sinatan, kaya't kaon nga ilintag ti bidot ka. Isa palubusan na kuman apumanaw. Di kan ay ayatan. Kasta? Agpungot ka man ay. Kunak mo't adi ka agsasaoy iti pakabusurak tapumudot tilapayag ko. Kastala ka na yun ang tiyar aramidem kanyak. Kita man to'y buok ka. Naging pisan, gapoy ti kapupungot mau. Ganabem Kunak nga bin ngagpakalbo ak ngam di mo matkayat. Ay saan? Agpakalbo ka? Kahit anya ngayon ti pungutakan ka, dorbab. Ay, idilada mo singipot ka. Ngam idi agbaybayag. Rimuaran ti pudno nga ugalim. Nakalas ti aramid mau. Basitla ka malik kabilan nakadagaws. Ay kat lumaban ka, ano ka ba alam? Gaputan ako tungak kastalatan ti aramidem kanyag. Gaputan dakkel ken nalukmeg ka. Amom nga may nga awan ka ba alaken ka. Isa natured ka amang ismol kanyak. Kasano? Iparupam launay ti saan mon apanangayat kanyak. Naupayaken kan. Kapoy tinagalas nga ugalay. Saan aya ati agasawa? Kat saan la ati napintas nga ugali ti ayatan na? Ayatem pati tinaalas nga ugali na. Kasta ti agasawa. Makaayayat.
Ore awan. Nita, Ay, natatabok ka. agyaman ka. Taputlat aramidakan ka. Numapunuanak, ligisan ka akas lakoto. Hello, tatang. Nakalagip kayo mo't ngimawag. Rinaw, anak ko. Umaydak man alain, iti balay ni Beltrana. Pang-aasyaw. Ha? Apa yun? Yak kayatan ni Beltrana. Nabayagin akayat ko asinaan. Ngam di nakpalubusan. Kaslak labalod dito yan iti pampamayan na. Anya? Inawagak idininanang mo. Ngam di nakmat pagan-anaw. Di nakpampansinay. Tado nga minan ti pakakumikuman na dito, tatang. Ado, nagtimula kan dingwan na apangibukbukbukan na iti atensyon na. Tulungan dak, anak ko. Umaydak iyawe, pangasyaw. Kanayon nakakabilan ni Beltrana. O sige, kasaritak ni nanang, nonyat makunana, tatang. This drama is owned by Jenna L. Moite Drama Channel. Agbabae, kalpasan na agpariskyaw. Ha? Ada ka kastan? Amangan no marigatan ni ni tatang, nanang. Amangan no pudno akab-kabilan jay babae na. Kat lumaban na. Liman lalakyan nga awan baal na. Dakkelmot nga main kan nalukmag a babae jay babae na. Sang kabit-bit na lang ni tatang Kagungguna na Ganaban na Apitan na tibungat aramid na. Nanang. Adakan ka no tulungam. Ngam no siyak awan ganas kaw. Awanan pakibiyanga kang kwana. Kano mariskiom. Pag naida mo ni Jabalayaw. Sana dito'y balay. Tadyak kayat nga awatanan. Anya? Naimbagang orasyon na. Ada ka din ni tatang? Adamat. Apay ka di. Kwa? Umay ko kumasukuran. Tada nga min okasyon ni Jibalay. Kasapulan may ti presensya na. Sige, ngam koyo ka. Dua kami nga umay. Ha? Sanay. Di kan sumurot, Beltrana. Saan da ka kasapulan ni Jay? Nakarit ka itang agsasawa. Gapota at datoy anak mo. Kunamatlan asino kan agsasaw. Awan karbo nga mamang lapod kanya kiti sa di naman nakayat ko apapanan. Ta saan ka nga asawa? Saan asikat ti legal nga asawa? Ha? Alan na. Ikuyog kon ti amak nga agawin. Agsublin tumod lang ano pa. Ala, makamuka. Ala, yawid mo lang tamam. Total, sa duto mo lang. Nagrawat pa'y. Nagkutong ngam nagrawat. Hello, Pileng. Kumusta ka? Nasaya at lata always fine, bunay. Sakit saan na fine iti sinong Raja Beltrana. Sorry manan awan. Pakawanan na kuma no nailaw anak ang nagbabae. Agbalbaliw akaon. Nasaya at mata, nagbalbaliw kan. Kan may sarumbang lang agbalbaliw kan, talakay kan. Well nga raw. Sorry talaga. Wen, napakawang kan. Ngam sorry, itajakon kayat ada kabalay na. Ha? Nairwama ko ngagmay maysa. Saan nakakomportable no ada kadwak dito'y balay. Ay, apay nga ay. Kat balay tamot adwa na ito. Wan, ngam dakdakkel malat gastos ko dito'y idinagabrodak. Jelas ang Apollo ayero tenshare mo ide. Ikatam ano kaya mo? Ha? Ala, pumanaw kan. Naragsaka kon kadagitay aywan nakamula kandingwan ko. Rik na tibo nga tinaramid mo kanyak. Di ka madanagan ta napakawang kan. Angam, saan ka na maawat dito'y balay, bunay? Ala, ano saan nyo tiyag na dito balay tatang? Pasensya kayo, no naariwawa iti apo ko yun o nagduma.
Ay waman jay inam anak kao. Ibagam taawatin nakmanain. Inay ayo koon. Nakipagpakasyak pa ya. Ngam talaga natangken ti panggedeng na. At dan samot ngamin lalaki nan. Iswadin akon kaya at anak kao. Sana maramid ninanang ti kasta. Dagiti dingwen na ti love na itan. Jak maumang agkidaw iti pamakawan iti inam anak kao. Patsyag mapakawan naktumot laeng. Wana, ay aywan nyo latan ni nanang tatang. This drama is owned by Jenna L. Moite Drama Channel. Hello, Pileng. Inyagan kay ti ukraken saba. Paboritom na kita. Saan? Ay, kagat-gatang ko matiti ukrakan sa ba? Kita madagajada jarabaw ti lamisaan. Kagap-gapok nga miniji palingki itay kay. Ay, Madadaal mo laeng, tasisyak lamangan. good. Irip mo na, Pileng. Ay, napuno mo, tanjarep ko. Yawid mo day tata na imbag lang abas tuyo. Ay, ne, addan tayo ruraya ka gumatang iti baboy ko. Malala, pumanaw kan bunay. Tanay, di ka masangaw. Di ka paspasali dito, adda bisita. Kaslak la pimpiman no kasjaya mapanak iti sigod da balay mikan ni Piling, tadinak matan pampansinan. Magisarita man ngan natamnayan. Uray ka sa no ti panangayayok kan kwa na talaga jakon maalukoy tirik na amakisinubyan kanya. Ngamuray no kasta sa anak lata mapukawan iti namnama. Namnama aklata amaawat naktumatlaang kat aganosak tadakkel tinagbasulak kan kwa na banag apagbababawyak. Alakastan, pagayim mo, Bonnie. Pare Nestor, nasiputam no rimwar ni Manang Mele. Saan? Ada kami ni narabid ko iti likod ti balay itay. Apay aya marisalay. Awan nga rodman nante amin ije balay. Kahit anya kumaita. No aggrosere, matek. Adamat bagay may ijayan. Kastamat nga kanayon kat. Naimbag no saan nga reklamo ni Leia nga anak na. Anya ko matibibiyang da dya nga leya. Haanmat nga kasya tibiyag datadta no ang agapu kadana na ang kantatang me. Pinagadal da pakit din ni Melea. Iso nga rumbang lang nga agsubad datadta. Nang runakat nagrigat tibiyag. Naitangarod kahit nagrigat ti panagbiag. Inununam tumot nga min iday tinakiasawa. Naimbag ni Melia, tauray kaskasanaw, nakalpas iti panagadal na. Wana taga po data kadana na ang kantatang me. Nagagat nga men ni Manang Melay. Ta nagtrabaho iday, bayat ti panagadal na. Kontrabida kamat nga. Imbis nga siyak ti kakampim ta kumarinak. Ngamhaan mat. Daya samat nga mele tayan ti simpatyam. Lay, bagbagak lang mo tagpaysaw, marisalay. Adak manan Manang Mele. Nay, si kamagayam sale. Umunag ka Agyamanak Manang. Aywan, nag-ala ako na iti ikubag. Tanay imbag lang nga pang ikabilak iti groceries. Tanay, awan man ang tamin medyo balay. Nakita ngamin nga nag-grocery kakat. Ha? Nala, mapanak ko ni dya kusinan niya. Takita akno niya dagiti awan iti balay ta iso ti alak. Ha? Ni, apay nga haka nga hangay. Di mo samat kayat nga mapanak iti kusina. Ay, nisan mo't. Alaing kalatan ijay kusina. At daamin ijay tay pinalingkik iti kalman. Ne, hangka ko mga agrek-reklamo atan Laglagi pa Manang Mele. Amin nga adatadta kanyam, gapu kada na ng kantatangko nga ng padakal kanyam. Nuhan nga gapu kanya da, han nga kasto ti kinapintas ti biyag mo tadta. Alawanan ading ko. Mapan kan ijay kusina. Wan, jak malipatan day tasali. Nasaya atmat nga ruda. Nuhan mo gayam nga nalipatan. Tano nalipatan makat ipalpalagip kulad ta.
Nanang, awan matandag iti grocery nga insimpak iti cabinet. Ultimo kape kan asukar awan matan. May samot adilata kan noodles di nabatin. Kwa nga anak ko. Imay ni antim asali dito'y itay bigat. Awan ka nung amin ti masapsapol da ijay balay da. Kat, dito'y balay tinaggroceryan na, nanang. Unay matan, awan pa imbati na. Kanayon matlakas tan tararamidan na. Ay, abuswan da tayo na. Ala, bye-bye amo nanak ko. Kat, kumusta tilakad mo? Ay, uwan gayam, adantay visak nanang. Intun umay alawas, agpasyudada kon. Urayak ti flight ko. Matuloy nga ruden ti panag-abroad mo, anak ko. Uwan ananang, nagbayag kumat nga inururay da ito'y kat. Ay, madanaga nak. Nang runakad da kayo laang ti mabati dito eh. Naimbag kumaano tsaka mo ti ugali dagiti kakabsat mo. Amang ano nakarkaro nga abusuan da kayo. Awan pagdanaga manak ko. Kabaulak ti bagi. Awan pa nagtalag ko kadagiti kakabsat yun, nanang. Ne, nag-abroad matgayam ni Leah nga anak mo manang mele. Wan ading ko. Nabayag nga inururay na ti panag-flight na. No jak pa'y nakita dagiti impos na. Hangko pa'y amo nga nag-abroad gayaman. Umadu nga rod man ng ti kwarta mamanang. Aywan, sponsoram tuman nga rod jay cake ti apukok niya. Ag-birthday ngamin inton maminsan nga bigat. Ha? Kan may sakanto akadagi jay mangyawat iti blue bill niya. Amok nga doon ti kwartam. Karkarutad tatanapanan ija abroad ni Leah. Ay sige Taibag aktukin ni Leah nga anak ko. Sapay kapampanaw na. Saan pa yan nagsweldo? Imposible matano awan imbati na nga kwartam. Ada! Panawan na ka nga ron nga awanan. Adamot ngam adda ngamin pakausaran day jay. Ne! May muta na kamen sa matan. Ay naman ang mele. Nuhan nga gapo kada na ng kantatang me. Han nga pumentas ti biyag mo. Ala. Wunan ading ko. Siya kunti makaamu iti cake ti apukom. Kunjay blue bill na. Nanang, di mo't pinatawidan da kayo day di lolo kon lola iti sanikwa? Ay wan ngam gapo iti kinasugador dya ma'am. Ay awanan. Nailakon dya daduma. Dahito lang nagsaadan ti balay tayon tinabat-bat eh. Tay dagangay ang nagsaadan ti balay daan ti Meli. Impatawid na mo't laang kadikadakwada day chay. Wan Di mo't ampon ni Auntie Meli. Api nga inikanda pa'y laang ngay. Kat pinagadal-dala nga rudon. Ne. Ay wan niya. Adda isingasing ko nanang. Nungay ilako tayo day ti basit ang nagsaadan ti balay tayo. Ta ijay tayon balay da nga agnaad. Ay owan. Wey, mayat data nga suggestion mo. Maadaan tayo pa iti kwarta nanang. Isudakit din ti agnumar iti day di adaga. Kat ampun laang mat. Adda nga taya kasuratan ako kwada day kay. Ni, awan mati amok. Nasaya at nooan nanang. Tapno maaramid tayo ti kay kayat tayo. Nay, apayon ngay ading ko. Anya pa'y ngay ti pagnaadan nyo no inla ko yumutin tinagsaadan ti balayaw. Kat ito'y balayo manang. Di ba dagaday di tatangkan na ng datoy? Impatawid na daytoy kanyak. Apay adaya pa manaknak mo. Ada kasuratan nga mangibagbaga nga bagim datoy. Naglawat ti tinawid yu ada kasali. Daytoy laang nagsaadan ti balay ti inted da kanyak. Ita, almanen nyo pa'y. Ay naman ang mele. Urayan niya pa iti ibagbagam, mayat ka man wanuhaan. Ito kamen nga agiyan. Tanaila kon jay balay kandagame. Anya. Ay, sana rumbang ti kayat dama pasamak nanang. Inranada pa iti kawan ko ti kasta nga ramidan da. Gapo siguro tamo datob ngarak ti kayat dama pasamak no daak dita.
Anya nga iti maaramida kanak ko. Kat adda pa yun dito'y tay daduma kagawaan da. Unay matan. Kat anya nga ro taramidan da dita balay. Pagbalinan da kayo akatulong? Saan mo't siguro, anak ko? Nabayag ako nga agtep-tepel iti kinaalas ti ugali da. Di da urayan na siyak ti mapunuan tamang ano. Nagrigat lang amin tag sa ukat. Ay nali, anak ko. Di nakpakadanagan dito, uy. Adday ta kayo manan ngamin, nanang. Kasala ka na yun timang mangag ko kada kayo. Nasingpot kay launay ngamin. Isong aglablabos damutan. Antiyak kayat ngagnanayo na kasta tararamidan da kada kayo. Iso na saysaya at numailasin kayon kadakwada. Gumatang tayon iti bukod tayo alote. Tapno sa andan nga almanan kada kayo. Auntie Meli, aglablaba kayo magayam. Iraman mo manmat nga ilaba to'y badumi kadagiti anak ko. Kantay badumot nan aninanang. Malmal pa sa kunchoy. Upat la apiraso ti linabaak. Sa nga gabsuon mo't tunday ta ipalpalabam kaanakan. Ne, ibagayo lang ang ano diyo kaya tadi kay mo't pilpilitan kat. Ay na. Nagbasit lang matdagita malabaan. Iraman mo kay din. Dato'y pa kubre ka makas kada punda. Iraman mo matan. Ay, tatala nga malabaan dagita. Mano nga bulanan nga haan nga nalabaan. Sa balinta ang utda. Ay na, sapay nagsakit ang tisikat ko. Ay na, nag-adumat nga pambarmon, manang meli. Sige kay din. Sige, Joy. Ibatim dagita lalaban ita. Naantim timakam mo. Entay jayan. Wala nang. Ay, unay matan ni Sally. Aging gaita, kastalatan ti ugali na. Saan apulo sa nagbalbaliw? Malapay katkankwanan iti ugali ni Choy nga anak na. Hello, nanang. Apa yan? Agmalmalam ajak maawagan ta cellphone nyo. Sigud mat ano umawag kat song batan nyo adagos. Naglabaak nga main, anak ko. Kat manumat la piraso dagiti kawas yu alablabaan nyo ngay. Tay kurtina kan kumbre kama ipapalondri yu matan. Sana ya? Ay, linabaak dagiti mureng daan tim tadida ka numasang oh. Anya? Ay nananang. Suruan nyo man matagkad-kad iti amin nga ipaaramid na kada kayo. Wan kayo mat nga minawan. No day bagada. Ampay man tawaga kida. Ay nasaanan anak ko. Gulo laang ti mapasamak no awagam ida. Siyak tumula ti pagsasawan da. Saadan tumanan isidir tinapalabas. Ay, agiyaman da tadak di ti adayo. Ala, di kagdanag. Lumasin kayon to iti pagnaadan nanang. Manuabulan lang nga awanak. Anda kayo mutan di tabalay ni Meli. Agnanad kayo mat kanuditan, Marisalay. Ay na, sular pay lang da di nanang kantatang datoy. Iso nga adda karbangan mi Agyaman kay di atahan mi nga pinagtalaw. Kasano ang mapatalaw yaw no isumat timang bibiyag kada kayaw. Ay nasalay. No isidir mo manan ti panangampun na dinanang kantatang yu kenkwana ide. Nabayaga na nakabayad ni manang Nelly kadakwada iti utang na naimbaga na ka. Tay sukat nga raw di nakakaadda ng tartaripato kadananang kantatang yaw. Hindi bumakit kan lumakaydan. Ta nagtatalawan nyo kat nga raw manipon idinaala yung nagititawid yaw. Anya mat datangay bagbagamat pare Nestor. Ay na, naimbag kumaano jak amor ti pakasaritaan ti biyag yaw. Agtal na kaman mat. Man nakibiyang kamat nga kumpare. Masyanak ngamin ka ni Melay. Paggarawan man ngamin dagiti anak mau. Pagtrabaho mi da. Tapno makatulong damay. Sana dahi ta anak lang nga anak tar aramidin da. Ay awan bibiyang mo. Hanga si ka timang pakpakan kanya da. Biyangot kamat. Nanang, awan mo tantay karatula ang nakapaskil dito'y abay ti balay. Di mo't naka for sale day ta alote. Wan nga road. Saan siguro na? Nagbabawi da siguron.
Handa siguro nga ilakon. Sapay karaman di tatay, lote tayo nga ginatangda. Anya nga tati pa may anda dito'y solar dananang. Adamot agdaldalos din na. Patakdaran da siguro iti building, wano anyaman ita. Ay, awan nanti bibiyang ta ita. No anyaman ta ramidan da, tabagi damat tanti ginatangda. Sayang jay inla ko yung abalay tayo kung tilote anya nanang. Ay, kat insagis mo mat ngamin nga ilako. Di inlako kon. Wan nga rod. Ngamni, nakimus adagos tinaglakwan tayo. Awan pa'y pakakitaan. Ay, awan nga ruda. Swerte, jay kaarubangan ng ilakoan tayo. Tama balin na pa nga ilako itinangin ngena. Apay nga awan matlangan tinalo to. Anya tararami dem ngay manang mele. Nakailad ka matlat taytan. Ay napasensya kan ading ko. Tani mading amin tibagpagik. Ado tili na baak idi kalman. Ay, sapay awan ti mailuto. Anya nga iti sidaan. Awan matinagyan terep. Diyak ngamin nasango tinagpalingki. Ikanak iti kwarta ata siya konti gumatang. Iyalaan naktuman nga rod tiagas ko ading ko. Tay pang sakit ti bagbagi. Wen, basta ada mabati nga kwarta. Nay, apayan man ang melay. Kasta mo tilangam. Ay, pasensya ka na anong simre kaklatan. Ta di kamot ngamin maure arumwar. Ay, Nestor. Masakit ka kaday? Mumuspos siyaw ka maut. Nasakit ti bagbagi. Kan mabisi inakpay. Awan matan isalian apan nagpalingki. Ala, umay kan manang. Ilugan ka iji tricycle ka. Ipan kan iji hospital tanay. Sa balin titsuram. Hello, Leia. Balasang ka o. Tata Nestor, agyaman nakiti pa ng tulong yung kaninanang ko Naimbag kayo pa'y. Taure ang kakaruba tayo lang. Anda pa nang isakit yung kaninanang ko. Ngam nagiti kakabsat na. Nangruna ka ni Auntie Sally. Awan pakibiyangan na. Awanan yaman na, balasang ka o. Kuno ti doktor ang nakaro kano abanog ti inam sa aking mapsod. Ay, kasta ka di. O sige, tamang ipawitak to iti pagbayan yun dito ospital, tata. Ala, sikat ti makaamaw, balasang ka o. Kat, kas ano ngay? Amo niliya nga da kay iti ospital. Imposible matano, han nga agipawit dan dya iti busbusam manang. Dakdak kalam ati dawatam. Tapno damay gatang iti makan iti balay tane. Awan masidan. Awan nanti masapsapuli dya kusina. Unay kamutin salay. Dahil ta kadilaang tirantam dito ospital. Imbes ako musta matakamsat mo. Dahil tabot kwarta ti ibagbagam. Katagpay sumatibag bagak. Nagpawit ni Leia iti kwarta. Hanggang imbayad ko dito ospital. Rumwar ita ni Manang Mele. Katsi ka nga rin ti mangirwar kanya na pare Nestor. Uraga sawa kayo no agimbag. Na. Nagalas ka ti panagniw-ngiwat dahil akamsat maun Manang Mele. Ala, pasensya amla kuman, Nestor. Ay nga, no kamsat ko la siguro dahil jay inarabis ka. Hello, Leia. Apay mat nga pag-isula nga bayad ni nanang mo dya hospital tempaw et mo. Ninayunam kumamat atap no aday gatang mete kanan me. Pasensya kayo, auntie. Ngam awan utang ko na imbag anagam kada kayo. Iso adidak mandaran amang tiniti kwarta kada kayo. Na! Kastanti pa nagsungsungbat mo kanyak. Gaputa naka-abroad kan. Kunamatlan na aday pampanakal mon. Auntie? Tapno ang mom niya, Leia. Awan sularte namid toy. Iso nga ag-awit kan. Tano makarwar ni nanang mo dya hospital kat awan nanti pagyanan na. Papanawan med toy balayan. Anya? Kasta di kayat mo di sige. Kay taak man telaeng yo. Nagawa na yun na panagpuspuso na itaasalay. Si kapay ti pinagtalaw na di tabalay yung agina. Bayamon, Nestor. Awan tipig sa akon amakirin ni Kierpay kankwana. Kayat ko ti aginan na. Nalamanang. Ano sampay laang tagnad dito'y bakante asilid dito'y balay.
Sa nabalay, anda na kiti babae nga anak ko dito, yung mga sikasukin ka. Nakababain man, nga magyaman naklatan ni Store. Ni Apo Diyos, di mang supapak iti kinasaya at mo a tao. Pag naadan nga rodin ni auntie ngay nanang, Adda ka no ije balay da pare, Nestor. Husto pa lang dya atap ko kat. Adda relasyon dagi ije nga duwa. nga ka nanang? Ay na, haan na nga basta pag iyanan ije balay na no awan relasyon da. Adda limad nga relasyon dagi jay. Leia anak ko, adakan. Nakigtot kayo anya nanang. Jak imbagbaga ti panagawid ko. Ta sigurado nga agpilit kayo manan amang sabat kanyak. Katam mo ka marigatan kayo nga agbiyahe iti adayo. Ay nanak ko, kailiw ka una yan. Ay, wari siyak kailiw kayo matan. Ni Tata Nestor ngay, ayan na. Awan dito'y balay da. Adda iti sabali alukar. Taidya iti ayan ti trabaho na. Dagiti la anak na ti adda dito'y balay da. Ay, kasta aya. Mala, rumar tayo nga rod nanang. Adda pa panantayaw. Sa dino anak ko. Nay, addamat gayam baruan na ipatakder abalay dito'y sular ti karo ba tayo? Apay ngay nga data dito'y anak ko. Di mo't nasaok iti akayat ko alumasin tayo iti pagnaagdan. Di adamutan bukod tayo alote kan balay. Di mo ko na una. Nanang. Adda ginatang ko apaset ti lote ti kaaruba tayo. Diyak imbagbaga kada kayo. Takayat kayo asurpresaan. Anya, ay na, jaklaim pagarup, abalay mo gayam tinaipatakder dito anak ko. Anya balay ko. Balay tayo, nanang. Kukuha tayon daytoy. No kasta. Balay daman ang milindata balay nga naipatakdar ita. Nanang. Ne. Nakaurnong nga rod ni Leia. Kat isuting gatang na. Kat, anya pa ngay. Nanang. Simang putgaya mo nila ya. Kat anya nga rod tararamidam ngay. Rubwata mo na dagi dyan anak mo tamapan tayo ijay. Baka ada pa sa rabo na kanya tayo. Nakababain sa mo to, nanang. Pinagtalaw yun ni Auntie Melly dito'y balay. Ang mga nukagura data yun. Ay haan. Apay, nuhan nga gapo kada lulokan lulam. Napintas aya ti biyag datad tangagi na. Day tatay saksak day ti panunot da. Simang patkamat gaya man Leia. Di ka pa'y nagparek na. Ha? Ayan nga'y dagiti pasalubong mo kanya me. Ay, naunaan kami sa matan. Nag-adumot tinasabat mi nga karo ba nga naggapo itoy. Imay da kano na kay sarabo. Nag-adumot bit-bit da. Ayan nga ti para kanya me. Auntie. Chocolates, kan sabon, kan toothpaste. Ang dapay bado yun dita kada insan. Agbibingay kayo na. Kanda ito sandal, auntie. Pagbagay yung laki ti da ito Thank you Ngam, cash ngay. Ha? Ay, pasensya kayon auntie. Awan maitid ko cash. Anda ngamin nangusarak iti kwarta. Ha? Imot. Naka-abroad ka lang. Nagbalin ka matan nga imot. Saan kumabot akasta ti panagsasaom dita ka anakam? Maawatam kumamot ading ko. Naawan maitid na akwarta. Tada ka nga rod naggastusan na. Limas to kayo kit di Taging babak nang kayon. Nanang! Tulungan da! Maruram di balay tayo! Ha? Ay, di balay me! Maruram ka no! Ay, naawanan na kay mo ti balay tayo. Anya nga mente nararamedyo aya? Nagayayam iti apoy dagiti apo ko yun, nanang. Han mo gamin mat nga banbantayan dagiti anak mo? Ay, anya ngayon tatatipagyanan tayo. Awanan ti balay tayo! Ala, agnaid kayo pailaang dito'y balay.
kabayatan ti pan nakaaramid ti balayo, Sally. Agyaman ak manang mele. Mabain ako mga mawan mat sa bali nga maasit kan me. Nagtatangsit mat dagi jay anak ti kakabsat ko. Handa kami kayat nga tulungan. Si kalang tiri kasing putan nga kabsat ko. Uray saan kayo apudpud no akabsat. Impatag kayo latta, Sally. Iso at ikamadanagan, tasidadaan aklata tumulong kada kayo. Itilikudan, tinararamid yo kada kami. Day tangarod ti pagbabain ak launay. Nagsingpat kalata nga orekas jay ti inararamid ko iti kalabas. Sorry, manang mele. Ala, napakawan kan ading ko. Katsapay lakuma, tagbalbaliw kan. Nanang, tatang, yam amok tinubyok ni Soto. Soto, isuda dagiti dadakkel ko. Naimbag nga orasyon, nana, tata. Kastamat kan ka, Barok. Nasaya at mat na nakapasyar ka dito'y nanumualugar kan balay may. Wala na, kayat kayo mat amam-amo ka ni tata. Kagaano nga ito'y nobya, Mia. Tagabangir a barangay, tatang. Anyat trabaho na nga eh. Driver, tatang. Ay, adalugan mau. Ay, awan tata. Makiman-maneho aklang iti pampasada a jeep. Ay, makiman-manehaw. Saan mo nga ron ang mabukudan ti kita mga agpaspasada? Adabos mau akamingay mau. Uwan tata? Mala, mabit lang niya. Tay nakmangisaga na iti merienda, Barok. Anya, madjinubyong ay. Makiman-maneho laan. Ay, huwag nga rod, tatang. Ngam kadagiti talo ang nagaram kanyak. Ni mo lang amin suto ti adda trabaho na. Tadagay jay duwa nga agpada kay istambay. Istambay da lang arodan na bisyo da pay. Ang mga nagrigat kantula, ang iti sidong na jaso, tao anak kao. Sa bagay, jak pay matkit ni makiasawa kan kwa na, tatang. Uwan, tanay. Narigat ti mailawlaw an anak kao. Laglagi pa, awan trabaho. Saan ka amak nang? Sa ka pala makiasawa iti pobray. Ay na, nakakaasikan tula ang anak kao. Uwan, tatang, amok day ta. Jak mo't kaya tagrigat itag na nayon, Sakat inaklon mo na di alalakay. Kat saan ba tabak nang? Nasingput mo't ngamin, tatang. Kan madlaw ang nagagat. Oray man gagat na amin agagay. No, padamot na marigrigat kan makipurpur diya laang. Awan serbi na Ado mat tinagagat di ti lugar tayaw. Hanggang isulat tamat ti panagbiag na. Kasla kanyak. Nagagetak mat ti kunak. Inal daw at trabaho. Hanggang santay matlat ta abimak nang. Iso ano kayat mao ti saan tong agrigat. Pilyam ti pakiasawaam. Di kag dardara sudos ang makiasawa iti pada marigrigat. Taawan na pinta sa masakbayam dita. O niya, sumurot ka kanya ka mapanagbiyahe, Mia? Kauwan na, Soto. Awan matlat aramidak dito balay. Alang aron, agrobot ka, antay kuyog ka. Sikati para sukli ti pasahero. Ay, kauwan na. Day talagayam. Mabit lang nga ro tagpalasak, Soto. Nay, ada matlitsong manaw. Nangalaam di tabakat. Insang putmat ni Mia. Ginatang kano jay nubyo na. Simurot ngamin kankwa na nagpasada. Ay, inggatang nangarudan at ay boundary na nagpasada. Awan ninyawid nan At damot siguro. Pakitang gilas mat na di alalaki. Ura awan samot ti paggatang na kati karkarigatan na. Takayat na ti agpa-impress. Apay aya akas lakagurguram jay nubyo ti anak ta. Ay, jak kursunada na jay. Oray kumaan ulugan na jay paspasada na tamabalbalin pa. Hanggang makipaspasada mo't laang.
No nakapsot ti biyahe, di awan kita na. Sana bali basta nagagot kan nasingput. Ay, oray sana nasingpot ni Taan, basta ano ti kwartana. Tinapatag, ado ti kwartana, nga oray ag siksik kawil tulaag. Dito iti balay Mimiya. Ala, sumrakan. Ha? Dahito ti balayo, Soto? Uy, alakit din, sumrakan. Pasensya ka na, basit lang to'y balay may. Asino ti kadwam dito ingay? Lagi ti dadakkel ko, kan ti kabsat ko, kan ti pamilya na. Ni, imbag man tao man ay kayo dito, Soto? Yan, anay min ti bagbagi mi dito eh. Awan nga min balay ti kabsat ko. Isa makipagnanaad da dito'y balay. Ay, kasta aya. Narigat ti panagbiag mi, Mia. Pasensya kan, ta saan kami abak nang. Ay, awan problema. Aqua, uray agawid ak mo dagos gayam, tadda gayam maramida kiti balay, Soto. Ne, kunak man namang rabi ka pa dito eh. Saanan, inton maminsan laangan. Itulod na kun tagawid akon. No kasano ti kinapobre tayo. Napopobre mamagaya man da Soto nanang. Apay anak ko nam tikasta anak ko. Wala, tabas-basit mo di balay dangam ti balay tayo. Kat ti division ti kwarto da ka kurtina laang. Kan nagbasit lang arudan di balay da, nagaduda pa yung agigyan. Ay, imbis amang rabi ako may di balay da, saanan ta naglipit mo di kusina da. Saan nakakomportable? Katanya nga road, talaga kasta. Aw-awatim latan tauray mo da tayo. Nakurapay tayo laang anak ko. Ay, wan matkit di Ngam, tasla nagrigat ti maikamang itipada marigrigat nanang. Tapay mo. Nasing laki di. No awan bisyo na, kan naparabor, kan nasaya at ti pamilyada, awan problema iti dayta. Nasaya at matkit ti pamilya na kanyak nanang. Madlaw an nasingput dangam. Oray nasingput da no tong palbiag tumot ti panagrigrigat ko. Awan serbina. Kat agtinulong kayo nga agtrabaho no bilang da kayon to ti agkagasat anak ko. Ay, makitan to no kasano. Ay ayatam tinobyo mo no saan. Ay ayatak makidi ang jengarod istado ti panagbiag da tagbalbalin alapod nanang. Medyo alanganan ak no daduma. Mas agari ti panunot ko ngam ti pusok no maminsan. Anya? Napanalmanan jay anak mau bakit? Dinagasmat manan jay nobyo na. Inkuyog namanan ang nagpasada. Inturkuan na sikugan. Katagkasarda ko mga minan Madlaw mo't anasingpot jay nobyo na. Anyat ang no agin sisingput laang. Kung naanangamin na 50-50 iti panagayat na iti dahi di alalakay. Hanggang sumursurot mo't latang amin kan kuana. Diyak korsonada na diya para kan kuana. No siya, kayat ko tanadayaw abaro. Basta makita na agmanaw, kan nakaisam lata. Naglakatag pamarang. Siyempre, agin sisingput paimot ita, tadamdamo na pailaang. Hanggang no agasawa ng taon, awanan. Rumwar taon, tipod no aburik na. Kunang tikasta tamadlaw adi mo kayat day di alalaki para iti anak ta. Pasig ang negatibo ti maibaga, may papankan kwa na. Anyat aramiden ta dito'y Soto. Pasok katak tipilid to'y lugan, Mia. Oh, pare Soto, kumusta? Ayos lat na, pare. Agsukatak man itipilid. O wala. Adamat na pintas adayaga kaduam. Ay, uwan pare. Ni Mia, nobyak. Ay, nakatsamba ka, pare. Nakajakpat ka. Uwan na, pare. Hindi ka pala pagtugawan tinobya mi dyan, pare. At natugawin dyan unag. Agyan manak, pare. Wala, Mia. Umay ka ta, agtugaw ka dyan.
Pangur-urayan tayo ti pasukata kapilid. Kan inakpid kumatang iti danom di tabangir ng store. Naggasat mo ni Soto. Takaskin ka tinagbalin ang nobya na, ading. Aywan, siya kayam ni Manuel. Ti akin kukwa, iti na iti pagtagilakwan iti pilid. Isyakmat ni Mia, sir. Ano kasta? Kukwam da ito pagtagilakman? Saan ka lang trabahador ditoy? Kukwak na ito'y. Saan na madlaw asak ti busda dito'y, ta simpli aklang amin ngagkawkawas. Saan na madlawan niya, ta saan ak ngamin na palangguad. Wen nga rod. Ti amok ka trabahador ka ditoy. Ngam si ka magayam takin kukwa. Aywan, mabali na maalat ti cellphone number mo. Ah? Di ka madanagan. Ta kayat ko lati makipagayam ken ka. Tanuan na kayat ko adamagan ka ni Pare Soto. Ket jak makontak. Sikat di kontakek, ading. Sige Awan problema, sir. Di nakawagan iti sir. Ta sanak ngagpapabigbig, ading. Mang Manuel kung namlatan kanyak. Di mo kumanibagbaga ka ni Pare Soto. Ngaintan mo ti number mo kanya, kun? Tamangan no sa bali ti panunutin na. Wana, Mang Manuel. Day talatan cellphone mo ti sangsang Mia. Di ka pa'y makadalos dito'y balayan. Gapo iti kasi cellphone mo. Nagrugit manan to'y balayan. Di kay ka di madanagan, tano bumaknangak, kaya lang kay iti katulong nyo dito'y balay. Tapno saan yun na problema ang tinarugit a balay? Idi suman pa'y nga minta cellphone mo, Mia. Tagdalos ka man mat. Di ka pa'y makaluton. Sige tagdigos akon, adda papanak nanang. Papanamanan. Adda sara ka katao. Sa dino tinapanan ni Mia, nana? Nay, kunak man no si katikadwana, wano kasinarak na. Ha? Saan, nana? Diyak nga rod makontak ti cellphone na. Isang imaya ko ni ti balayo. Anya, ay awagam laangan baraw. Tanay, awan lud ko apangawag ko kankwana. Naka-off ti cellphone na, nana. Diyak makontak. Pagyaman na, tadinak pinaay ti awis ko kan kamiya. Jak ngamin kaya't agumura ka kanyak, Manuel. Pagyaman nak, dinak pinarigat. Inaklon na kadagos. Sorry no inarem ka nga oray amok ang nobya na ka ni Soto. Okay lang, taalanganan nakmula kankwana, Manuel. 50-50 lang ti panagayat ko kankwana. Ha? Talaga? Wen, ay, pudno nga damot panagayat ko kankwana ngam sikat kayat ko apakiasawaan, Manuel. Oh, naggasatak matan. Ngamin, siya kayam ti kayat mo apakiasawaan. Sige nga ron, ta ikasarakan iti kabitan na panawan. Ngamne, kasaritam to pa yan na imbag ni Soto. Makisina ka ang naimbag ken kuana. Apay nga yasina matan ti ibagbagam Mia. Anyat nagbasulaken ka. Apay yasina anak. Awan basol mo, Soto. Basta nagbaawan ti panagayat ko kan ka. Sorry talaga. Narigat mo't ano pilitag ti bagik amangayat kan ka. Ta sigurado asaan tantumot laan naragsak no kasta. Di na kumamat sinaan. Ay ayatan ka, amom day ta. Di mo't addan plano tangag kalaysa. Apama na makaurnungak, ikasar ka adagusan. Lipatan mo day ta aplano, Soto. Basta kayat kunti makisinakan ka. Kat pa nga asima, di na kung dagulitan. Tad-adda gumurakan ka. Kagurgurak ti madagdagulit. Mia. Tatang, nanang, iso ni Manuel, nobyok. Ha? Nay, kasinsina yung di kalman ka ni Soto. Ada-adagos kasukatnan, anak ka. Kawan
Di kay kadimandanagan, taadayo na saya at ni Manuel ngam ni Soto. Pudno medyo laklakay, ngam napimpintas mo ti panagbiag na. Anak ko. Isugayam takin kuko iti pagtagilakwan iti pilpilit ije sentro, nanang, tatang. Dakkel je pwesto na ijay. Nana, tata. Ang saan ko ngay palpalastog na ita? Napakumbabak ngamin. Sa anak apalangguan. Kas makita yung simple lang di panagbadbadok. Mga manumot nga iti kita di negosyo, iti may sangal daw, sir. Ay, nawadwad mo na. Ang saan na masapol nga ibagak. Ta jak kaya tagpalpalangguad kunak manen. Anyamot day tadamdamagamot lakay. Nana, tata, kayat kon ngay kasar ni Mia. Apay, sigurado ka makiasawa kan na anak ka. Wala, nanang. Ni Manuel, ti kayat ko apakikalaysaan. Awan amok ang nagpasulak iti anak yun, nana. Apay anaramid na ti kastoy kanyak. Ala, pasensya kan, barok. Nga masapol nga awatom tigasat mo. Tani, makikalay samot ten iti sa balay. Nadala ko makarbengak nga agdarom, aramidag. Ngam awan mo't ngamin, nana. Ala, panunutom laengen asaan ada kayo tinaikari para iti tunggal maysa, Soto. Pagawidem laytan. Aklonan na tigasat na Tadi dangarod kaya tang. Ipilit na katibagi na iti anak tan. Ay, Nana, agawid ak nga rodan. Sana bale, tanapanak ni kakon ti kinapudno. Naamwa akong ti rason no apay asin na anak. Gapo siguro tanabakbak ng Radya Manuel ngam siyak. Nakurapayak lang amin, nana. Nay, anya day tabilbila nga makwarta, Soto. Nakita'y nabayagan nga inururnong ko, nanang. Bilangak man no umanay matla pagpuunak nga agnegosyo. Agnegosyo? Wan, nanang. Ado ti mabalin na rugyan ang negosyo. Basta adakwarta ang maaramat. Ay, kaun Nasaya at dayta na panunot mo, anak ko. Ada magkayam urnong mo. Induldulin ko na gito tausaran mi kung maapagkasar ka ni Mia. Ngam kasjay mo't nang tinapasamak. Nala, aklo namlatan tigasat mo, anak ko. Di mo na ayayon tabagim. Tapno saan ka marigatan nga ag-move on. Kwarta mammat Manuel. Adala ko magatangag. Anyat gatangam, taas akong timang gatang. Anyamot tan. Manipod nagasawa ta, dinakpainig ka na pulos iti kwarta. Sana balya, ta libre matikan kanam di balay. Libre amin. Ang matipid mo't timakan. Kan man manungag si data iti naimas. Talaga kasta, tanay. Adukan nga ron, tibibiyagak di balay. Apay nga minapatidag iti kakabsat kan kakaanak ka madada ditoy. Isuda mo't ti mas prioridad mo ngam siyak nga asawam. Anya ti pagbagata asawa, manong? No adda reklamo na, papanawo mo dito'y balay. Nala, di kayo nagapa. Ala, mapana ko nito ang tinegosyo, tanay, aldawan. Umayak mo't Manuel. Diyak kaya tagbati dito'y balay. May stress aklaang ditoy. Oy, pare Soto! Kumusta? Long time no see, Wan pare, tanay. Bisya kiti kalabas na tawtawen. Umayak man agpasukat iti pilid tilugan ko. Lukan mo na ito'y? Wow! Nagpintas, Agyamanak pare. Manuel, ikanak man iti paggatang ko iti meryen. Ni, Soto! Wan Mia. Kumusta kayon ngay? Ay, kastoy saan nga okay? Ayos na ayos, pare. Naragsak kami iti asawak. Ket ulitek, tiyagkin daw iti pasensya,
Gapoy tinapasama kiti kalabas. Amok, sakit tinakam mo kada kami. Nangro na kanyak. Ha? Nalipata ko na dyan pare. Nakamove on akmutan. Sana ngagpakita ka na kayo no nasakit pala tinakam ko. No kasta, kanayon niyo ang makita ni Soto, nanang? Nanak ko. Napintasan ti biyag na. Ado kanumutan ti shop na ijay sentro. Damag ko anang rugi iti basitla negosyo. Aging gaan na padakkel na, kat mayatan ti biyag na. Anya? Imbag pa'y kaday dya a tao. Nay, apay akasta ti saom. Ay, sana ka naragsakitidan na ni Manuel, nanang. Kunakno na nama ay tibiyag ko ijay. Ngam saan matgayam. Anya? Kasano, nagadumot ti bibiyagan na. Isa matipid ti makan. Gandinak pa'y pagigaman iti kwarta. Ay kat anusam ta iso ka nga ron ti pinilim. Ti importante, saan nakaakab-kabila na nako. Ay, saan matkit ding, jay kinaimot na ti jak maanusan no daduma, nanang. Kuripot na talaga. Kunaklan o asino takinlugan iti agpasukat iti pilid, si Kamagayam Soto. Wan Mia. Awan nila kay mo? At daytay nga madala na pananabiit. Apay sa bali magmanan tulugan mon. Sino katakon di sigod? Ta nag-upgrade ak. Ay, imbag ka pa'y Soto. Agsusukat tilugan mo. Ngamda kami, awampay lugan mi uray tay lalakaan lako ma. Ha? Ne, apay nga ikat bak ng samot ti asawam. Anya bak nang? Nagado ti bibiyagan na kakabsat kang kakaanakan na. Nagado nga agpay sulako mi apilpilit ditoy. Nga mawamulugam me. Ha? Sayang nga ron. Ay, agbabawi ka nakikalay sa ni Manuel Soto. Ha? Ne, agsinsinyasan tinang sukat iti pilid. Agbayad akon, tama pa na kon, Mia. Sige Kat agyaman kami manan, Soto. Nay, anyaman dagita ginatgatang mon Marsaw. Nagadumanan na natnatang. Kadi pala naibus dagitay natang ijerep. Ay kat maibus to Mabiit la maibus dagitaw Tra amumot nga sulat sidak dagita natang. Natang amin na nakarga jerep. Natang kan prutas. Awampay karni mo tagatangam. Ay, kumatang kay ti sida makarnin no kayat mo. Amumay tajak agsin sida ti kakasta. Tajak kayat ti agsakay. Ay nakasapulan mo latibag iti karne. Agsida ka mo't auray sagpaminsan lang. Agsida akmay. Ang may sa piraso laang akaslatangan ti kadakkel na. Kita kat ubing tilangak. No, idilig tirupan di tirupak kat kasla manang ka iti 15 atawan. Kasla anak nakpay kid din Ha? Agraramang ka mo alaklakayan mo't. Feeling mo laang dayta? Kan kita nagpigsaak. Uray senyora kaon ngam kabalak pala ti agtrabaho iti nadagsaan. Kan makaputo takpay iti 5 no agbinulan ka pa'y siguro manay. Ha? Nagsao damanan? Ha? Agpatpating gamit la iti sao-sao. Arame, di pa kakitaan, Marso! Ha? Nalpas ka na naglabaman ay. Inkagluto na, mabisi na kaon. Ay na, agaw-gaw-gawak pa'y laang. Nan, sublatan ka ditan. Nakabaybayag kang agunkunay. Awan nga minti exercise mo, so akas na. Di nakla matultulan. Nagpartak ti gungunay kaw. Ta nasustansya nga may nagitikan ka na. Kastaw itagaw-gaw. Napartak ti garaw. Na, No nasustansya nga mintikan ka na. Pumigsa ka nga agtrabaho. Kat pumartak ka nga gunay. Ala, inkalutunan di inruar ko anatang. Ta mabisi na kaon. Siyak dito yan. ay unay ka dagito adingwanan ayah, tagiwarada iti basura. Ay, adaman mawalisanan. Unay mo ti kasta panagwalwalis mo manay. Nagbuntog kang agwalis.
Siyak ti masikura na mangkit kita iti kasta agaraw mo. Ay na, aday ta ka manan. Dilaw ka man na dilaw ditan. Gagangay ti bakit Bumuntog ti garaw no mapanan ti edad. Ay, sus. Depende dahi tayo ti tao Kasto ti agwalays. Nan, jag mo na ta. Kasta uy. Kasta uy. Nagpardas na na yung matabuntog mon manay. Di ka nga nagsiday ti nasustansya. Nagrawot ka pa iti karne kung nasasamay. Managap-apgad ka pa Nala, ituloy mo nga rudan tagwalays. Tada pa aramida ki jay kusina. Marihuanay. Gumatangak man iti asukar ken kapay. Ay, mabit laang pare Marso. Ay na, unay mo dayto nga uyukan naggatal ti karabugog ko. Ay. Mabit man lang. Apay, agsakit ka maray. Mangrugrugi nga rod sa titrangkasok pare. Ngam agimbagak mo't laang tanag tumarakon. Ay, sos. Lukas na nga agsakit ka. Irikip mo ato'y isturmaw. Ha? Awan akaram na iti customer mo iti kastangar aramidam. Agiwaras ka mo iti virus. Ay na, saan mo't pare? Saan na bali ta agag-agasak? Ure pa'y. Ay, jak pala nga rod gumatang maray ta delikadaw. Narigat ti maakaran iti sakit. Di ta pala bangir nga istor gumatang. Pasensya ka na. Ngam jak kayat agsakit. Kakaiso na ajak agsaksakit. Ultimo pa natangkat sa anak amatamtamaan. Ta amok ngamin nga alagaan ti bagay. Ay. Sige, mapanakon maray. Gumatang aktumanan dito nung naimbagan kaan. Tanangam mo't basi ti panagsasaom iti sabali at tao Marso, takababain. Ibagbagadan anak artika, gapoy tar aramidem, takarugit mo ti pada matao. Liklik-likak laang tagsakit. Apay sika, no ada kaabay mo ama sakit, di mo kit adaywanan. Kaya't mao ti maakaran iti sakit da. Sana kasta, ngam aglablabos ka mo't. Pati ni Mari Juaneng, karugit mo kano pa yan nakasarita. Italang na dya, masakit nga raw. Jak pa'y kayat ti matay. Sa jak kayat ti agsakit. Ay na, uray kasano, ti panaganad mo no talaga chimpo mon ti tumangad iti barsa nga di mo mabalin alapdan. Depende da iti tao. No amuswam ti bagay, bye-bye am ngagsakit, talaga amatay ka. Ngam no ammom ataripatuan ti salon at mau. Umatid daw ti biyag mau. Sige, mapanakaon tanay, aldawan. Sa paag man ti agpasada itatap no makaaduak. Nay, kita ang manan ti panagmanehom Di ka manan agbalin na kaskasirawn. Aginayad ka lang agmanehaw. Makapatuok tinabuntog ng agmanehaw. Kasano ang makaaduak iti mapasadaan no nabuntog ti panagmanehaw. Awan bambanog no kasta. Papanam na narita. Itulod nakman ni Ili Marso Barok. Mala, lumugan ka nga ruda yung tamapantaan. Ay, di mo partakan tagpataray Marso. Unay kamatan. Kumpot kayo lang nala. May mayat ti kastaw, makadanon tayo adagaw si di papanantayaw. Ay, na, tumayab ti karkarmak, no kastoy lang. Ay, isartang mo dito yan, bumaba akon. Basta kumpot kayo na. Nalaing ti driver to yung naglugaran niya. Matuo ka ngagmaneho itinabuntaw. Kapat! Unay matikas dya pa nagpatpataray yung tatang. Napalabas kayo manan idikalman. Kas laki maro matikin na kaskasero yung agmaneho. Ay, dayta ti pangkitaam. Akabayatan na lumaklakay to'y amam. Pumigpig sama at ngagtrabaho. Uming ngamin teriknak. Isa pumarpartak mo titigtig na ikaw. Delikado tararamidan nyo tatang. Makapadanag kayo mo. Ay na, veteranon a driver to'y amam. Tesa anak kaw. Awan tirong nga pagdanagam. Tatang. Kita mo to'y kudil ko Kasla kudil tag taon na ti 40.
super healthy nga amin nga ipapaunag kao. Dayjay timang papaubing kanyak. Tay kunada nga rudain. Ang gulay, pampahaba ng buhay. Jak tay ngamin kayat ti matay anak kao. Isungag papaubingak. Dagitay lang nasustansya ataraon ti kankanag. Ken kanayon ti panag-ersisyaw. Ado nga ro ti mangibagbaga kasla inauna kanunina nang ngamda kayo. Dahi tangarot kahit naimbag nga raw, di dahi baga kasla nanang kun jay inam anak ka. Ay, no siya, kanak amin na kayat ko akanon. Bakit ako? Manula atawanan tinabat-bati apa nagbiag ko. Iso nga ipapas ko kit di timangan iti kayat ko akanon Agpada ta iti kapanunutan, marihuaneng. No talaga, chimpumon ti maustal, chimpumon na talaga. Un nga rod. Ngam nila kay mo. Madlaw alaplapdan na ti panaglakay na. Wen kano di na kayat ti matay. Feeling na ka bumato dito rabaw ti daga. Patsin na launay, ano aywanan na naimbag ti salunat na, umatidog ti biyag na. Malapdam nga rod, no talaga akad dang maun. Nga rod makapasuron nga rod day nga asawak. Agpapaubing. Pasikat pa'y. Ipasikat na napig sa kanulat nga uray lakayan. Mangibabain day alakay. Agbras ka mamat manay. Di kan samot agbrabrasan. Yelo tangipon maon. Kahit agbabrasak mo, inaldaw nga agbrasak. Kasto talaga ti kolor to yung ipang ko. Yellowish. Wala nga once adilang ti panagbrabras mau. Ti panagbras ket tunggal malpasamangan. Kita am kanyak. Ang brasa kitag sapa. No oras ti merienda. Pangal daw. Inton oras manen ti merienda. Ken inton malpas ti pangrabe. Nalabos mo day ta panagbras mo. Mangirarit ka mo ti toothpaste. Kasta ti husto apa nagbras. Tapno nadalo sa kanayon tingiwat. Mamidwa akto pa'y agdigaw si ti may sangal daw. Si kangay, manmano kang agdigaws. Saan ka man nagdaldalos iti bagaym? No agsasao ka kung namalan na sino ka nakadalusan dito'y lubong, Marsaw. Pati siya nga asawam dilawam. Ibagbagak laeng ti aramidem. No kayat mo ti agbyag iti napaot. Ay wanam ti bagaym. Dalos sama kanayon. Pati nagitakukom. Di mo amo adalusan. Nagngingisit da kita man to'y kukaw. Nagdalaos. Ay na, mansa, ti bulong da ito'y naimansa dito'y kukuk. Ket no naman saanan, di mo dalusanan. Bye-bye amaw, nakasta. Kanun gayam. Agsinataman pa lang iti pagidaan. Ta kalablabat ay ulas kan pungan kaw. Ha? Jak kayat ang maakaran iti ang dod jay ulas kan pungan kaw. Ta di mo pa'y malabaan ti ulas kan pungan maw. Kahit malablabaan mo ta kanayon dagijay. Kanayon nga. Maminsan mo't ti makalawas alabaam. Sakit every other day alabaa. Jak amukang ka. No makisina kay ti pagidaan ayos lang kanya. Awan na sakit bakrang ko. Kay kayat ko kay di pay Napanan ni tatang nanang. Wano, saan pa nakariing? Ay na, nasapsapa nga agririing dayjay. Alas 5 pa'y laang mapanagjagjaggingan. Talaga naalaga ni tatang itibaginan niya nanang. Naanad ka dagiti ipapaunag na. Kanayon ti exercise na. Ay wana, saan pa'y ngagpuypuyat dayjay Adda oras asursurotan na apan naturog. Mayat mat kititikas jay ananang, tamaya dayo iti sakit. Wana nga maglablabos mat. Karugay na pa'y dataon. Tako na mala na sino akadalusan ang nagsasaaw. Hagasam ta minuminuton sa mga alkohol. Ang uray na anad kadagiti ipapaunag na no saan mo ta naanad nga agmaneho. Awan sarbina nanang. Day tangarog ti dilaw akijamayo. Sapay sana mabagbagaan no kwa. Nagpartaklat tangag manehaw. Matuukan ka nung amin no nabuntog ti panagpataray na. Ket di kay mauma amang bagbagaan nanang.
palagipan nyo lata. Oo man, madam. Aniglado. Iti sentraw. Ne, apay akas dyan pa nagsao ni Marso iti cellphone na. Ay, Kasla ipitan na ti busis na. sige, madam. Agyan mo na. Bye. Oy, Marsaw! Apay akas tatabusis mo? Kasla may ipit? Apay aya, tila manlaw mo mat. Siyempre, no umubing tiro pa, masapol asumurot ti boses. Naa! Kahit asino nga rodya kinasaritam ngay. Pasahiros, arkilaan na kanaw, dahil tulod ko ijay kabangibang abarangay. Asino ang madam dayjay ngay? Apay nga mo na tinumber mo. Ay nabayagan, apasahiros ko na jay. Nabayagan, ngagpatulod kanya. Ay, di ka gar-aramid, Marsaw. Saan nagaputa ubing talangam ka umubing matarik namon. Kat sumapol ka mutan iti adayo nga ubing ngam siya. Ay, agtanang ka. Papananyaw na naimang. Umay kay lumuga na, tay tulod kayo iti papananyaw. Ay, saanan? Jakpay kayat ti matay. Nagpartak ka ngagpataray. Kakaisuna na pigsaak pay. Sanak ngagsaksakay. Ngambatayak iti disgrasya. Ay, saanan? Ay nagalong amuyaw. Ure na partakak, tanalaingak. Iti kabayag kon a driver, sa anak pa yan na disgrasya apulaos. Alakit dahin, mapankan. Nagurayak iti sa bali a pagluganak. Awan maluganan yaon, siyaklaang tinagbiyahe. Apay aya apilitan nak Marsaw. Jakpay ngarod kayat ti matay. Apay aya apilitan nak amatay. Magmagnaak no awan pagluganak. Tata Marsaw, na kayo man ti arkila kapag luganan. Itulundak iji ilay ta at dasarakag. Ay, katubad saan mo ta siyak ti nakapila? Sana balay, tayong pakanak iti nakapila at tricycle, tata. Da kayo ngamin ti kayat ko. Ta, mabiitak ang makasangpet no da kayo ti pagluganak. Ay, kituwan na maraw. Siyak pa'y matikunam. Imawag dya anak mo itay kanyak. Napalabas na kakanumanan ang nagpartak ti panagpataray mo iti tricycle. Ay kit agraras nga ro di tao. Samsambutan na ti oras. Isa pinartakak Ay di mo man irason dagiti pasaheros mo. Talaga kida siguda kasta ka. Agpakalaing kang agmaneho. Kasla ka la tumaytayab. Kasla ka makasisi ara ka na yung nagpataray ka. Ay si katakto pa yun di ti lugar tayo. Siyak ti kanayon nga arkilaan dagitay kanayon nga agdardaras. Nang runa dagitay maladawan iti trabaho na. Uno tay ada samsambutan na. Siyak ti ayaban nga arkilaan no kwa. Diyak amukan ka. Natangken ti ulong. In ka man kindi agidadang iti pagdigos ka tanay. Natapo kanakmanan. Saan nakakomportable no kataptapok ti bagay. Manganan, Marso. Ne, apay akong di basa kay ti Jariyaw. Nangalaam dita. Ay kat ginatang ko Mayat ka na utag basa-basa iti Jariyaw. Ta ma-exercise ti utag. Tapno saan alumakay ti panunaw. Anya? At dapat nga ron nabasak. Napintas gayam ti panaglangoy nga exercise. Saan lagayam a panagjogging. Pati panaglangoy kan panagbisiklita kat napintas nga ehersisyaw. Day talag papaubing matamong nga ramidan. Kasla da pagpapaubingam. Ay sas, agatap ka manin ako nak. May salaang tirasaw no apay nga papaubingak. Ken no apay nga aywanak ti salon at kau. Jak kayat ti agsakay, jak pa'y kayat ti matay. Nawatam. Ay sus, apay adi nakrinaing. Aldaw mo't gayaban. Sapay alas 8 titulagan may iya pasayros ka. Nay, alas 8. Kahit apay amok nga rodayan no ada biyahe mita. Sige nga, agdi ko sagbait agrubat akon. Sa bagay, napartak
tigargaraw ka. Mabitla na ita. Kaya na ita. Mala, itimplan ako ni tikapek ta. Igupak no malpasak ng digos. Bakit? Mabiitak lang ang digos. Masapo na sambutak di pasayros ka. Tagalan ti amang tad ititip na jay. Sayang no aglugan iti sa balay. Partakak patag pataray. Nagbuntog mo't na ita sarsaron mo ikaw. O, bertikak manlangan nga rekurbaan. Namasaman ka. Nanang, darasan niyo, mapantayo sa ospital. Ay naday to yan ti bagbagakit. Pinartakan naman siguro ti panagpataraynan. Natangkan to matulo di amam. Ay na masuro na kamadanagan anak kao. Alakit din, darasan yun. Intay kitaan ni tatang sa ospital. Isarayan tabalayo. Nabiyagak ka di pay. Ay, kawan Ay na, una yan ti kasta alang ang marsaw. Kat, kumusta ak ngay? Anya tinadali kanyak bakit? Nairista ropam. Nadait tamuging mo. Nagdakkel ti sugat na. Basta, ado ti suga mo. Kat, nagitay dalam, kas kadakid ni ken pusok ngay. Saan daan anaw? Saan? Ay, agyaman ak. Sanak pa'y kayam anatay. Kunak lano natay akaw. Ay, agyaman ak. Nagpartak kayo kanong amin nga nagmaneho, tatang. Nagubertik kayo kanong amin iti kurbaan. Kunak ano awan masabat kaw. Akay, kumusta di nakadung parko ngay? Jayla kanulugan na tinadali, tatang. Ngam jay tao, saan? Da kayo lang tinadangran. Ay, jakpay kayat ti matay. Kayat ko pa'y ti agbiyak. Naanad kayong agpaiso itikan kanan nyo, tadiyo kayat tagsakit. Ngam di kayo nagananad na nagmaneho. Awan useless ti pa nagday-diet yun nakasta. Uwan nga raw. Uwan. Amok taon na maminsan. Pagadalak na ito yan na pasama kanyak. Ang yaman ak Diyos ko. Kasi bibiyagak pa'y. Tangay na imbaga na kaon. Agbiyahe ak kumamanan bakay. Ay saanan, inton kuan madisgrasya ka manan. Amangan no ipatay mo no sumaron no madisgrasya ka. Saan na tricycle ti ibiyahe kumanay. Kanya nga rod ngay. Jeep, ay nakarkaron na. Kan pangalaam ko matigatang mo iti jeep nga ipasadam ngay. Saan ajay pedicab? Anya? Adamot agpaspasada a pedicab di ti lugar tayaw. Kas jay laangan ti ipasadak. Makabannog ati kasjay. Saan nabalay ta exercise kon ti kas jay. Napintas iti salon at ti agbisikleta. Kamakamo ka nga rod Ang ure kasjay ti imanehaw maganad kalata. Di ka man na nagbali na kaskasiron. Wain bakit saanin? Promise. Jak pa'y kayat ti matay. Iso nga agan anadak taon akanayaw. Para! Papananyaw na. Inak man makitsinda. Kaya't siya ti makilugan kanyak. Una, tasanan at tricycle ti man manihong baraw. Kaya't ko ti pwede ka ba pagluganan? Kanabunbuntog basay. Sana ka matay iti nervyos. Ay, wain. Jak kayata ti gumatang iti tricycle. Ta mabuti nga ko na madisgrasya, nanaimang.
May at ti bisikleta ta exercise ko matlaang ay. Ay, katuhan na. Mala, mapantangarudan. Sige na na. Medyo parta kang basay. Tanabuntog matlaw na marasaw. Ay, pasangat dito'y nana. Narigat ti agpidal. Ano sa nyo labas sitayin?